was an incident in Accra. Na make us a El-Wak Stadium and more from Rantie Mabunu. Omo ekope adwuma mu kwan no. Omo dodo no broso se stampede esi. Me no ka sei pa de. News ayem party. Sha se onipa nsia na afri mu. Me no ka sei se akwa koduru edumienu. Na mo adjoin yen e wo Facebook no mo betimi ahwe live oho mo emrante ne mabunu wo hu wo mo nipa no mo do so pa and mo hwe Facebook no mo hunu Opemsuo hwe Facebook oba Opemsuo radio e Facebook obenya anaso Opemsuo TV e YouTube we just in Accra and its environs Accra and its environs no eno e El-Wak ho ena no mohia me no ka se Kumasi so de na omuhia e Baba Yara Sports Stadium yen stadium ha ya so kwa amakum ho Baba Yara Sports Stadium ukota malenso a yene so na omu ewo babi omuhia na mami ene enwura ensem yimu na ehwe eba military recruitment process na de tienie wo ye eja ena obi apeso babi kobi ana wo ya branch wasi so open ya de yan so bedi nkan a performs ni bi yane nti omo ahu omu nyina obi ato forms efele wo fele na wo send pe na omo amount one time password ebe send about wo phone na wo de share so phone number no na ba most of the time no this one time password na 6 digits nti ebe ba na aka cho say hi applicant your OTP is na 6 digit number eto so now my sign I send a second message probably a week later depending on where you are in the sign money na o ma tro say congratulations message send bomb na make a no congratulations Ghana Armed Forces, that's GAF, confirms receipt of your application. What application I'm casting, we'll send you into a one-time password. No, I'm send a message say, after the monsoon side, then aka. Your Ghana Armed Forces ID is, you know, so a 12 characters, a alphanumeric, a B a alphabet, a B a numbers. No matter send the amount. No matter say you shall be contacted for further screening. Thank you. And this message in so phone. So this is the second message. An applicant say oba wo fail man no no feel you. Mo here on Facebook ni dey metro ni ntie bi mo de paper bia to omuti or mo files na then I will tell you why. No ma send no some message ya me kan congratulations. Ghana Armed Forces confirm receipt of your application. Your Ghana Armed Forces ID number is BF1 when numbers nefer and it's 12 digits. You shall be contacted for further screening. Thank you. And to omo nyomunya sa message CB. And the third one, bimunyomu dear busumi munyade. No matter the amount said, dear applicant, you have been shortlisted for documentation and body selection phase of the Ghana Armed Forces 2025 recruitment. You are required to report to your screening center on Wednesday, which is today, 12th of November 2025 by 6:30 a.m. Come along with original and photocopies of all certificates and summary sheet. Thank you. Enti ene na answer no mo this message we be dear applicant you have been shortlisted no. The tendency on football more almost FLA application ni bi. Yem send you message we because obo man the date of birth for this share so no. Ye be ko wo so we wasi ana wo we BC edian ode maaye no wo be kod ne information e wo waye no na e different kra entally wo so wo de Kofi Boakye wo wie school wa wa wo de ahihye so wo de grade no SSC wo details access ye be ko no ye be check wo date of birth awo any ne na nye pe e ho na ye yi wa frim eno nti omo a ye hwe omo nkrata mu a meka se yes omo to aso no omo ye send omo message. Dear applicant, you have been shortlisted for documentation. For documentation, what in can fully be the but for your documentation and most importantly, any body selection phase of the Ghana Armed Forces 2025 recruitment process. No about catching but be a this stage no. Omo ma fail omo forms and if Ghana Forces are send one some message we nti this phase the ohun
aye afei ena omo eba enkrata na omo send komo omo no omo ede ebe because send omo message say come along with original and photocopies of all certificates. O certificate ya wo bia no fabra jo edibi atoso said the make na message no bi edi ni do make sure say nipa no mfa ne dem a de make na bi na jo edibi atoso no we only Accra no to receiving about 1 p.m. until the make na bi ni no be the other so no. So this is the second stage of the process, you know. This is the second stage of the process. Ne omu nyina ahia omu wo enkran ene ne mpatemu no omu ko El-Wak Stadium. El-Wak Stadium ehoni. Kumasefo eko Babayara Sports Stadium na de ene etini entise nkane na yebo omu nyina no. Enkranfo ene omu yomu de ewo nkran. Kumasi yomu de ewo Kumasi Babayara for the past few years he sa no mo ye no. Tamale fo be yomu de ewo tamale. Enti ba bia wo no na yama wa ya wo de. Enti hwe mabunu ya omo peso jamu na akono no. Wo hwe process ya Ghana Forces de egu kwam na omo ye idi a anka beka se enye bad anesa. Na emom abe bad chan esande ne asi. Ba bia de omo hye omo di nkan ahwe. Wontimi nkasa wo pese wo ko Ghana Armed Forces. Omo stricter height standards. Wo ye bema wontimi nye bia tete ate se jo smack mark sen. Omo high standards. Wo ye bema wo se 1.75 meters. Wo ye bema 1.75 meters. Uyo ba 1.70 meters. Abusa mon join me on Facebook na mo ba bia stampede no efri ba any the problem a yanya ne say yan nipa be edumienu afrimu out of this stampede. Nipa ne doso. Nipa na omo doso. Obi e peso jamo awura. Adwuma ni ho. Eno nti ubehunu mo join us on Facebook. Ne hu de ntia atoyentwem ba bia nipa no doso sa no. Unim se niam bi sei etimi esi and we ayen krane ne mpatam nko an Kumasi nso de wo ho ekoso ansana no say ye be fa wo no o so mu so ye be ma ukra height 1.75 meters wo ye oba 1.7 meters 70 and nti enu ne omutetu omute awiamu usu be ko soja de ane no wa you ready. Obo ma no past 6:30 bi kura wanidi o padwuma obo nso a wodi dipa ba wanya adwane ani bia mani twa no nti ebe den so obekọ akotra ho no ma no onya adwane ni ya awia ni nsuo ebi onya nsuo no ni ade we ena ekoso mene okasai sa stage we ya aha na ye be se nipa ya wo apply ye wo document ni ya message ye de send wo no enie na ye hwewa wo ye 1.75 so we bema sabi ukudo na ye kukui tietia bia ebe kasa opanyini we de wadaroma yesrewa anka ye pese efa na nso tenten de sabi enya adwuma we ena efa ne ne yama wo kofie saa na ayo ba ye betumi aka cho se ye pese efa no nso we de wo ben form dodo wo tia enti emfa enti omo height ayi a omo de ba eno nenne anka omo ye na wo tra we ni dia na se ye fa wo a no wo nyam awura no ne no ne ya nti asem de ene ni nyina ne se de wo hwe no wo Facebook sisi a wo El-Wak no a yenya ne ntie se enipa dumienu efa se ne se nipa nsia ba me ne o kasa akwakodu nipa dumienu se sabi o mafrim no mu so mu akolapse ya prepare eno nso de enka manya ne tie se de ekoso Kumasi ya eno nso nipa be enuma collapse ni nyina ye process na ekono omo doso enti Ghana Forces be kasa omo mrantem obo no nso ame o ka se wanidi wanum suo enti de AC no enye na de ya ne se de bia ye betran ye di nkomo bi a enye sabi ye kama na ye se wo party no na enye
anase ye ka mana ye se wo de omampanyini bi a wuta na chi ana aban bi aba anase aban bi ekọ ho asem ne ye ka. I always say we have serious problems and we need serious people to solve them. The problem is facing o man mu no. Problem is facing o man we mu no. A life and death issue so. Na minim de ntia eto de bia yetimma ye party some di anima na ye refie ho. Our youth are desperately looking for jobs. They want something to do. Mo show Facebook mo de mo hwe de ekoso hwe agay enye me nwanwa se bi obetumi akolapse na bibisa. Ebu okra ye wo panti papa. O ne ho kire ne joko akire kakra no mo ehwe o Facebook no mo hwe. Hwe se de mo sitata so. Sanse adwuma ni o man mu. Enti se ya me be na dom na se ye benya na ye betumi afa no police anase soldier. Obepese obekọ. Awofo mutie mumu bebrebe mu ni bra mabra empoma to form sama mumai. Me no kase Kofi se metie. For last 2-3 weeks e bem se almost start open sa opportunity we no. Minim nipa be enum. Kofi betumi aboa yen ama ye bai soja wakobi Kofi boa yen minni soja ni o minnim soja ni bia o. Ena memfa soja o. Omo frame say me ma enfa omo ba o police. Omo ayemo frame say me enfa omo ba ewo military ana soja yi. Omo frame say me mwane enfa omo ewo fire service. Se nyese me di no kra ewo ha. Awofo no bi kra sika se Kofi gine fa wura mu boa yen. Ubon se na waje na wa okodi anase enti sa brewe amanfo bedi fraud parents papa. Amanfo bedi fraud amanfo papa. The whole thing is we enna we awofo open yama oba enti se no kra se obi be juice kan wa ya obe pese obetwa ba no kra so ni se ye wo correct system pa you don't have to pay anything, you don't have to bribe anybody. Sabi obaba na be man wo ko school wo school, most of them have degrees but juma ni ho obon ma anya so Japan wo pe obon ma wo yehu for pa ba juma ni ho no nti o ma me kra ka se enne me koto form si bi ma wo ye ja enna o pese odo ba ni si ye ampa eye ba hwe bra wo bre empo hwe ene obi die na akọ firim mu no me kopa bibia bedi. And this is the system we have now. Mumu bi ye kan wanu akwada we na enkura ni biti sei ene omo maame no papa ebe gina ho do ma die ebia wo wote a wo kan ho asem no obedi watem. De bia ye kase ye partisan too much adam de ye ne wo form ha no ye ne sofa obi na ne ba okwabo okowu. Say ye kanya NPPO and anya NDCO, we have a serious problem and we need to look at it and solve it. Anya NPP sabi yo omo we be MPP for be NDC former. Enti eba wo no abisa o party card. Eba say ewo ba mu na eku nkura na abisa o party card. Eno na me no betrase me pese ye di ho komo no awofo bia omomako ye bia nim so mo pe baabi di omo ba asi abofra ne pe baabi hwe sebi nkura bebrebe so ja nkwa na ye adwuma. But that is the issue we have now. Na okoya ya amfa na wakowu